Salibonani bathandekayo njalo siyahlangana kulesi sifundo esiqhakathekileyo saleli Sabbath. Isifundo esiqhakatheke kakhulu Amadoda labomama Bendawonye Esiphambanweni. Okhuluma lani ngumfundisi uJim Lilo. Ngizanxusa ngilawo bana baziveze. Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukubonga ithuba njalo esilitholayo singena kwisifundo sona lesi sesi10 sixoxa siqinisana sisizwa okunye uJesu asiphakulela khona kubhulo naleli labeFeso. Mina ngikhulumayo uElder Amos Mafora. Salibonani bathandekayo, siyamukelana njalo esifundweni sakulona leli viki. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi Jesu. Siyabonga umlimo olokhe esinika amathuba kubana sifunde elizwini lakhe. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singena kusifundo sanamhlanje siza ukukhothamisa amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sindiso ethandekayo siyabonga ngamathuba osinika wona kubana sifunde elizwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele owayekhona lona leli lizwi libhalwa ukubana sichasisele ngcono. Senzele kahle usibusise sonke kuthi ngamaqiniso anjengawona lawo izimpilo zethu zihlanjululwe silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu wasifelayo. Amen. Amen. Siyabonga umthandazo omuhle kangaka. Uba umoya kaNkulunkulu wancedisa abana leli lizwi lilotshwe usisize bathandekayo selizwisise. Sengitshilo kade ukuthi isifundo sethu namhlanje Amadoda labomama Ndawonye Esiphambanweni. Isifundo setshumi kuleli ikota. Ake sikhangele indlela yokufunda ngekhanda esifumana kwabaseFeso 5 ivesi ka25 sehle siye evesini ka27. Verse 25. Madoda, thandani omkenu njengoKristu owathanda ibandla wazinikela ngenxa yalo, ukuba alenze libe ngcwele, elihlambulula ngokuligezisa ngamanzi, ngokusebenzisa ilizwi, kanye lokulethula kuye njengebandla elilenkazimulo, elingelachatha loba umqhele, loba esinye nje isici, kodwa lingcwele njalo lingelacala. Siyabonga bathandekayo. Kanti singakayiphambili sikhangela lesi sihloko sethu Amadoda labomama Esiphambanweni. Ngikhangela le ndlela yokufundwa kwekhanda abaseFeso 5 verse 25 kuya ku27. Yiziphi izinto uPaul azifithizelayo kule incwadi yabaseFeso esikhangeleyo ngalesi sikhathi? Uma sigijima nxa ubuyele emuva wayesukela ku21 zifika ku33, yiziphi ngamafitshana azifithizelayo? uPaul uthe khangele isizukulwane salelo sikhathi kumbe umphakathi waleso sikhathi. Ukhuluma afithizele ekhangele imuli. Akhangele ingxenye ubaba ayidlalayo emulini. Le ngxenye umama akhangelele ukuthi ayidlale emulini kunye nabantwana esingakuthi yimuli. Indlela esimele siphathane ngayo, sihloniphane ngayo, sithandane ngayo, sizehlise komunye. So uPaul usinikeza imodeli kumbe ukuthi imuli uKristu ukhangelele ukuthi ibe yimuli enjani. Aphange abe seqathanisa lapha athi imuli leyi imele ukuthi ibandla limele liziphathe njani kuKristu. Lathi njengamalungu ebandla simhloniphe ngayiphi indlela ukwenza akusebenzise kube imzekeliso ama-metaphors asebenzisayo. Bathi kakhulu izixwayiso sithola izifundo eziningi ngendlela esimele siphathane ngayo lokuthi uNkulunkulu ukhangeleleni emhlabeni lapho kuloku abusana lokuchaphazana lokungahloniphani lokudiliza icebo likaNkulunkulu ngezimuli. Siyabonga. Mina inanzelela ukuthi isifundo lesi mfundisi siza kubangula izimuli ngendlela emangalisa ukuthi ngayi iBhayibheli besilibambisisa kahle ngaye emakhaya kuyahlaleka. Kuhle kunikwe indaba yokuthi uthanda love. Ukuthanda lapha uyakugcizelela umpostoli Paul uthi amadoda akawathandi omngaka. Sizafunda ngakho siyaphambili. Yes.
Ukuthanda Yesu yana phambili. Siyabonga sinanzelela ukuthi nxa kulothando izinto zonke zihamba kahle. Sinanzelela ukuthi uthando lolu ungananzelela most of the times ngezikhathi eziningi. Ungezothola umuntu ubulewe ngumkakhe, i-boyfriend yakhe. Umkakhe wemndeni. Umbuzo uthi kanti uthando lwakho khona soluye ngaphi futhi? Labomama babona namadoda. Zala kuwa. Yes, labomama babona namadoda. Yes. Ngifisa ungeze yakho lokho ukuthi ngunozi. Yeah. Uthando lona luyini? Uthando luyini? Uthando kuyikuthi nginanzelele ukuthi i-welfare yomunye umuntu iqhakathekile okudlule yami. Okay. Yikho phela umloba kuletha. Uzehlisa umnye komunye. Yes, lokuthi umlobi vele uhle wa memory text yethu ihle yathi bobaba thandana umkenu njengoKristu wathanda ibandla. Indaba ethe bobaba engathanga bomama. So ngiya ethandweni ukuthi uthando kaluziqakisi, kaluzizwa lungcono kulomunye umuntu, uthando kaluthokozi engxabanweni. So nxa kuyikuthi besilothando lolu Kristu ayelalo, imuli beziyahlaliseka kube lokuthula. Siyabona Akungengeze futhi kusihloko. Yes. Antuthe obaba labomama. Yes. Sebonke ngathi Esiphambanweni. Isiphambano singumalinganisa. Alright. Across the ground is level. Yes. So uzathola ukuthi okunye lokho ubona abantu bexabana umbano lamandla umbano omkhulu. Abakafiki esiphambanweni. Singafika esiphambanweni. Isiphambano futhi siyaveza ukuzehlisa okukhulu. uNkulunkulu lo. uPhilip yalo uthi kayibonanga njengento yokuphangwa. Uthe uNkulunkulu enjengoNkulunkulu. Entitled wazehlisa wazokufa ukufa kwani? Kwesona wafa okulohlazo kunjani. So siyalikhuthaza wabukela abalali akisiye esiphambanweni. Nxa sesisuka esiphambanweni ubaba uzabakwazi amela akwenze. Umama bekwazi. Ngithi mfundisi indaba yokuthanda ifundiswa umuntu. Lo mntwana futhi lo mntwana abekwazi amela. Uyazi awungeke safundisa umama ukuthi uyazi uyezehlisa ngalindlela. Ayifundi yiko phela antu yakhumbula lo awuthiwa wathi eguqile. Wathi anothiwa uyazehlisa. Eguqile hayi lethu ukudla uguqile. Wathi hayi uguqa ngiguqile. Wathi inhliziyo yakhe injani bakithi? Yes. So indaba leyi imeli isukele enhliziyo. Isuka ngani? Esiphambanweni. So singakufithizela khona lokho sihloko. Okunye ukuphikisana oBeijing labo bani bana hayi asisukanga esiphambanweni asizwanga ukuthi inkosi esilayayo ithini. Yeah. Ngeke ngathi kanti kungenxa yani indiya yekhandisela nabo baba thandani omngeno. Ngamafitshane bathi bona incingo ezakhele umuntu wesifazana ngezokufuna ukuthandwa. Umama ufuna kumele aluzwe alubambe uthando. Lebandla liyadinga kwenzani uthando yikho uKristu kanjani walifela. Akumfundi labasefeso 5 verse 21. Sizwe isixwayiso esisiphiwayo lapha. Verse 21. Zehliseleni phansi omunye komunye lihlonipha uKristu. Ohlwehliye up to 23 kube kanye. Yes. Bafazi zehliseni phansi kobomkenu njengasenkosini ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengoKristu oyinhloko yebandla elungumzimba wakhe yena ongumsilisi walo. Ngikhangela amavesi wona lawo mathathu. Lizehlise omnye komunye. Bafazi zehliseni ngaphansi kwabomkenu. uPaul utsholo ngokuthi abazalwane bazehlise omnye komunye. Singawazisa kanjani umcabango lo okaPaul? Futhi singazisa kanjani umcabango ukuthi bafazi zehliseni ngaphansi kwabomkenu? Waqala indaba yokuzehlisa ilethwa nguPaul kuvesi 21. Uyabona izinto esilazo emhlabeni wonke jikelele ngabantu abangazehlisanga. Into esiphakathina kwayo iRussia leUkraine ungazwe inkulumo zakhona ikungazehlisi. uPutin utsho kunye uZelensky laye utsho kunye bonke abafuna ukuzehlisa. Ungaba lo yedwa ozehlisa impilo yani yavuka iphelile. Alright. Akulo ufuna ezindlini kunjalo. Abantu abazehlisa emabandleni njalo mfundisi. Ngithemba wona wazi ngcono uthungamela amabandla. Uyathola ukuthi abantu siyaklebhana silwe ngoba asizehlisa. Kuyini vele ukuzehlisa? Kuyikucabanga
omunye umuntu, ukubona omunye umuntu engcono kulawe, umfisele okuhle. Andiyakubona kungaba njalo, umfake kuqala. Lokhu kwenzakala kuphela sesesiphambanweni. Ufike wafa. Die to self. Ngoba kwenza ngingazehlisi yibumina. Umama kuliyana sesiyakhona ukwenza abe njalo. Into yakuzwa umama ukuthi mina ngiyinhloko uzozokhuluma inhloko mina isengiyingwane. La isephezulu seyintamo. Anti sengimenzile leyo. So into yakhona isakuthini akula kuzehlisa. Nxa kade singazehlisa ngithande vele u21 uthi sonke sizehlisa. Omunye komunye. Lo baba lokuthanda loba sixwayisela phansi. Uzehlisa komunye, uthobele omunye. Sizabona ukuthi kuyahamba yikhiye yona leya sifuza ubani futhi inasmuch sithe uKristu nguyathandana futhi ingqungquthela yethu yokuzehlisa mbani ngoKristu Jesu wazehlisa omama nxa ade bengakopa khona lokho ngani kungaba mnandi nasindaba ngicabangani mfundisi ungafunda indaba ye-creation ukuthi i-position ukuthi imuli uNkulunkulu beyidale wayibe kanjani. Ithi khona kwa Patriarchs and Prophets umama wathathwa la. Yes. Ukuthi abe ngumlingani lomngane. Yes. So indaba zonke lezi zokuthi inhloko mbani ingwane ngubani kunjani zibuya ngenxa yesono, right. Ngoba obhalayo laphana uthi wathathwa owesifazana wathathwa la ukuze kathathangwa enyaweni ukuthi abe yisigcabha somkakhe kumbe kathathwanga ekhanda ukuthi amhlale ekhanda. So ngicabanga ukuthi i-exhortation leyi kumbe isilayezo lesi sibisela izinto ku-original plan kaNkulunkulu ukuthi sisonke sizehlisa omunye komunye vele sidalwa besivele silingana. So uNkulunkulu lapha kudingayo ukubuyisela izinto imuli esimeni sayo. Uyabona mfundisi Mlele? Ngibona iyabuyela nozikulo khosi. Anti sithe uJesu kuthiwa wayenjani? kuPhilip wayenguNkulunkulu enjengoNkulunkulu yona le lethwa ngumhlobo wami ukuthi bayalingana kodwa enjalo kayibonanga njengento yokuphanga ukuthi kanjani azehlise anti sitsho indaba yesubmission sawe sisebandleni singabafundisi sonke mfundisi kodwa kumele ngizehlise kuwe singama elders sonke yabona indaba yokungazehlisi ukuthi siyafanana ande ukuthi hayi siyafanana so iluhlu lesibalalo kuthiwa uJesu wayenjani enguNkulunkulu wasezehlisa so singakufunda ukuthi loba silingana sifanana kodwa kumele ngiyehle mbonani sesithintile kakhulu ka verse 21 sisiya ku 22 la ku 23 la uPaul anxusa khona njalo abesifazana ukubana bazehlise kubomkabo ngokungathi kusenkosini. Uyayifunda futhi uPeter wokuqala ngo3 verse ka1 kusiya ku lo 5. uPeter uqala 1 weqe ku5. Ungakuchoni lokho? Kuthi ukuthi indlela abazehlisa ngayo kuKristu yokumele bayenze kubomkabo kumbe uKristu yiyo umgomo wokuzehlisa. I think umgomo uchilo lapha but ufuna ubana sizwisise ukuzila lapha mfundisi ingqondo emfuna sibe layo anti thina singabantu yikuthi nxa ngicabanga ukuthi ngiyazehlisa ngibona ngani sengiyisicapha alright anti awusendizivali hayi ngizehlisa lokho ngevali yami alright angitshintshanga akula kuphunguka okube khona so omama isixwayiso silethwayo bekhona phana le yi-recipe ngiyazi mfundisi Antoni marriage office imishado eminingi idilizwa khona okunye kwakhona singakhuluma okuningi uqalisa khona pha ukuthi umuntu kazehlisanga uzifake endaweni yakho ngoba ochoyo nguye wasidalayo kodwa hayi zehliseni kubomkeni angithi sengabala bese siyaphambili ukuthi kungabe kusitsho yini ukuthi kulevel kaKristu verse 1 ngokunjalo bafazi zehliseleni kubomkenu ukuze kuthi uma abanye babo bengakholwa ilizwi bahugeke ngokuziphatha kwabomkabo kungekho ukukhuluma. Verse 5 ngoba le yiyo indlela abesifazana abangcwele bakudala ababethembe uNkulunkulu
ababejwayele ukuzicola ngayo babezehlisa kubomkabo. Amen. Sicine khona. Ungafolo uthi amen. Indaba ezimnandi ukuzehlisa. Yeah. Umbuzo ebengibuzile ngale ndaba ukuthi kutshoni khona ukuzehlisa. Kutshoni ukuzehlisa. Yes. Yeah, singakufaka ngezigaba ezinjani ukuzehlisa. Okay. Ngathi sike sathinta lapha ukuthi anti kuya ngokuthi ukuzehlisa sikho kuhlonipha. Ukuhlonipha umuntu ohloniphayo uyazehlisa. Nxa uhlonipha ngingathi mfundisi njoba sijila anti ukufaka umuntu endaweni yakhe. Yes. Angithi phela wena ube phansi ngesikhiwa amabala abawafakayo lapha anti ngo-submission. I-sub andalizwe igama nxa kukhulunywa ngama-submarine yinto engaphansi ehamba phansi kwamanzi. Angithi phela so ule mission njengesikhiwa lesi uzehlisa yasub. Ya akutsho ukuthi angisimuntu walutho hayi angitshongo njalo. Angithi phela ngiyakuhlonipha ngicabanga ulapha bese kuthiwa ngokuloba kukaPetro kuthiwa abendulo abangcwele babesenza njalo kwabahambela kuhle. Na ama statistics esilawo khathesi okwasabela awe divorce ezilaphana ezimulini. Mina ngiyakukholwa okunye kwakhona okwenza kube njalo. Sikukhuthe khona lapha njoba siza kukhuluma ukuthi obaba abathathi ingxenye yabo abayenza abamele bakwenza. So makholwa elisilaleleyo siyalincenga ake silalele uJesu akutshoyo. So asizehliseni kubomkethu sike sathinta leyana yokuguqa. Ayisikho ukuguqa kuphela. Phela uyaguqumile ukuhlonipha kumbe ukuzehlisa ayisikho ukuthi sikubone uzibhuqa phansi la sokuthiwa yikuze hayi ayisikho. Iyi package la ngendlela okhuluma ngayo, indlela ozibutha ngayo, indlela oziphatha ngayo, indlela ozibeka ngayo, oziletha ngayo la kumkakho. Izasitshengisa lokhuluma ngayo ngaye emphakathini kuyasitshengisa ukuthi kuyakutshengisa ukuthi uyamhlonipha yini kumbe umhloniphi. Okay, nxa uthinta leli gama ngiyangithatha mina ukuthi ukuzehlisa kukhomba indlela ohlonipha ngayo umkakho. Alright. Ngibe senanza ukuthi amadoda vele kudabuka kwawo kudalwa kwawo ekuqaliseni the mina omama incingo ezakha isimilo sikamama yokufuna ukuthandwa. Kodwa ucingo olwakhe amadoda yokufuna ukuhlonitshwa. Amadoda abesomathi bale pride. Yes. Bafuna unabazwe njengamadoda ngaphi emadodeni. Ungamnika inhlonipho njengomama wesilisa somqedile. Kanti umama yena ufuna ini ukuthandwa somqedile. Yikho engikubambe ngale ndlela. Ngingavumelana lawo kakhulu kubomama. Right. Ngikhumbula kulokunye okwakucirculator ukuthi omama kwakuyi-Father's Day khonapho uzomama bethi kanti ingaphi gift yami nge-Father's Day. Omama bayakufuna ukuthi umuntu love you lokho lesipho losipho ngolwabo ufuna isipho sibuye kuye. Kodwa ngikubona ngaleyo ndlela ukuthi njalo kuloswakho baba ongenzeleni baba. All right. Ngifisa ukukhuluma ngolunye ulutho lapha mfundisi. Akungithinte efula ngenhloko. Yes, ngifuna ukuthintana le ku verse 23. Yeah. Ukuthi owesilisa uyinhloko yowesifazana. Umlobo usilethele lapho ukuthi usathane uyakuletha ukuthi ivesi leyi ingatoli kwakuhle. Kutsho kube sokungani kutsho ukuthi umama kumele abe yisicapha. Wena ngokumele kube so sikuthintile siqalisa ukuthi umama kathathwanga enyaweni kumbe kunjani kodwa uNkulunkulu lethu kuhlaliseka. So kutshoni ukuthi ubaba uyinhloko. Ya ngoba umlobo beqale wasinika ukuthi njengoba uKristu eyinhloko yebandla. Right. Ubaba ngizuze ophi abathathu lapha esingabathinta ukuthi ubaba njengenhloko yowesifazana kufanele ukuthi abe ngumpriest. Ukuthi kufanele achisa impepha
ame phakathi kwemuli yakhe loNkulunkulu. Imuli ehlala ikhuleka Yes, sonke isikhathi. imuli ayimazi uNkulunkulu ekuseni ntambama abantwana lo mama kababuthelwe altareni uNkulunkulu akhona. So number 2 uKristu ibandla leli uyali protector leli. Uyalivikela yikho kusambulo wabonakala futhi ehamba phakathi kwalo kusitsho ukuthi nguye olithungamela uyalivikela. So ubaba nxa kuthiwa uyinhloko yowesifazana ka protect imuli entweni zonke bengalambi. Abantwana kabe nguprovider. Abantwana kabaselelwa anivele uAdam waphiwa khona lo vese kaAdam ikona Adam ngenxa yokuthi udla isihlahla usuza ngesithukuthuku kuyavela. So obaba mfundisi ngibone ngani kakhulu usathana usebise ukungahlaliseke ezimulini ngenxa yokwehluleka ukudlala ingxenye yethu lapha eyokuba ngumpriest uNkulunkulu kakhonzwa kaziwa eyokuba nguprotector abantwana kabavikelwa lobe engozini emase izivalo umfundisi mangikhuluma ngabe kulobaba endlini kulesivalo esingela henge asilalutho siyasijeka kuphela mfundisi so kunenge okumele ukuthi sikulethe sizuze ukuvikeleka imqando sizuzize embatho sembathi sibe sesiprovide kube lokudla etafuleni. So ukuthi awehliseki awuhlonipheki nxa kungenziwa ngalokho utsho njalo awuhlonipheki. Hayi weli ngavumelana la singakho mfundisi ukuthi omnye nomunye kabe sendaweni yakhe. Omnye ngenza ingxenye yakhe lalwana enza ingxenye yakhe. Kuba lothando ekhaya kule bhule lweAdventist home page 117 iyakhuluma ukuthi ubaba nxa irafu ekho engaphathi kuhle umndeni wakhe ezikhanyelela ezicabangela uthi hayi lo kakuvumelanga kube umuntu azehlise kuye. So siphenduke laphana ukuthi hayi lokhu vele umuntu esimele sizehlise kuye sisonke kanti uNkulunkulu ngokwazi. Yes lo baba uzehlisa enkosini nxa sokumelana lapho ukuthi nangu baba nangu uNkulunkulu uzehlisa kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi omama uyezwa hayi ubaba wangakithi uthe bayithi kumpikiswana enkulu sonke sizidalwa asizeni kuNkulunkulu anti kuthiwa njengalokho inhloko njengalokho lo ngumzekeliso osetshenziswayo ukuze sifunde okuthile kodwa kuya apply lezi impilweni zethu singaziqhubha ngalindlela impilo zethu izimuli zethu kuba lokuthula. Asikasuka uverse 25 kodwa nyawo ngobana sizwe amagaba amahle la asiveza ukuthi hey baba nxa kumele uhlonishwe njengenhloko ungabi ngulwana ubaba oziphakamisayo ohluphayo ozenza ongcono ohlukuluza umama kuyaphuma ukuhlonipheka kwakho nxa uziphatha ngaleyo ndlela. Akusifundele njalo futhi verse ka 25 yokuma ku 27 weqe ku 29. Verse 25 Madoda thandani omkenu njengoKristu owathanda ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alenze libe ngcwele elihlambulula ngokuligezisa ngamanzi ngokusebenzisa ilizwi kanye lokulethula kuye njengebandla elilenkazimulo elingelachatha loba umqhele loba esinye nje isici kodwa lingcwele njalo lingelacala. Verse 29 Belo ngakho owake wazonda umzimba wakhe kodwa unika ukudla awulondoloze njengokwenziwa nguKristu ebandleni. Asike sikhangeleni indlela uPaul acomba ngayo indaba zomtshado la. Usebenzisa isiko lesikhathi saleso sikhathi lapha eqomba sifunda ubudlelwano bani obuphakathi komuntu wesifazana lomkakhe phakathi kwebandla loKristu kulezi zindaba na. Owakuqala esikulethelwayo sukela verse ka 25 silethelwa umzekeliso ukuthi ibandla linje ngomlobokazi kaKristu. So ngendlela mina engithanda umkami bela ngendlela engimvikela ngayo la ngendlela futhi engile
engile jealous ngaye uKristu njalo hayi uyasithanda ngebandla lakhe uyangithanda unobukhwele futhi ngani ngebandla lakhe so nxa sisenza konke sikwenzayo ubuchaphe sibenzayo asazini ukuthi sizwisa uNkulunkulu ubuhlungu obungazwiwa ngumkakho kumbe isithandwa sakho nxa usenze njani wephula inhliziyo yakhe. Okunye sinanzelela ukuthi uKristu uyazinikela njengenhlawulo okufana lelobolo. Okungangokuthi uKristu ulethe inhlawulo enkulu ukuhlawulela ibandla lakhe longumakoti. Aphinde futhi aligezise ibandla njengomakoti wakhe. Umlobi base kuveza ukuthi mhlawumbe kungathi umbhabhathizo. Sithola futhi ebesekhuluma ngamazwi esithembiso. Ekucineni sithola ukuthi ulungisa acecise umakoti okungangokuthi uKristu uyanakekela ibandla lakhe ukuthi lipresenteke lilihle kakhulu. Libonakala lilihle kakhulu. So konke ngoKristu. Konke kwenziwa ngoKristu. Nguye inhlawulo, nguye ozidingele ibandla lona leli, nguye oligcinayo, nguye olilondolozayo. Nguye futhi ozalifaka kwesinye isigaba esiphezulu esithi glorification ekugcineni kwakho konke. So njengokuthi uJesu paid it all, uhlawule konke, usibhadalele thina esimele sikwenze njengebandla ikwenzani sesenzelwe konke lokho ikuzehlisa submit silandele simlalele asisonhloko silandela uJesu afuna sikwenze simlande antuthi uma lingithanda iza kugcina imilayo yakhe. So kukhangelelwe ukuthi konke asilaya khona nxa sisithi singamaKristu aqotho sizakwenza njengomama oqotho olalela alandele imilayo yomyeni wakhe. Sisiyabonga bengilalela lapha ebala ivesi. Ungaziphi indlela ahlambulula ngalo ibandla lakhe? Uvuma ngiqale ngithi mfundisi uKristu kuthiwe uyalilungisa ibandla lakhe alembese aligqokise. Mina kimi kuzwakala indaba ye-justification ukuthi uNkulunkulu ukulunga kukaKristu yikho esiceca ngakho. Antsho ayikhumbula indaba ekusambulo 3:18 ukuthi ukulunga kukaKristu yikho kusembesayo. So nxa sesimamukela uKristu sembeswa saceca ngokulunga kukaKristu usesingcwelisa. I-lifetime process ke le esingena kiyo eyokuhlanjululwa. Uchilo wathena kukhona ukusebenzisayo ukuhlambululeni kuyini? Okay, ukhulume ngombhabhathizo ukuthi usihlambulula ngamanzi awumbhabhathizo. Kodwa ngiyakukholwa ukuthi amanzi anti kuthe kumele ungafunda uJohn chapter 3 uverse 3-5 kufanele sizalwe ngamanzi la ngomoya. So ngiya ekuthini umoya oyingcwele nxa sesihlanjululwe ngamanzi impilo yethu izuza ukuhlambuluka ngokuhlanjululwa ngumoya oyingcwele. Nguye osesusa impilo endala asinike ukuhamba okuqotho. Siyabonga kakhulu. Ufuna ukuthini khona? Ngifuna ukungezelela ukuthi okunye uKristu akusebenzisayo ukuhlambulula ibandla lakhe lilizwi lakhe. Nxa silifunda sisenza khona lokho elikutshoyo siyahlambuluka. Siyangena ku sanctification sihlambululeke sisiya phambili. Siyabonga kakhulu ngalo. Kukhulunywa ngezithembiso. Lezithembiso ezivela kumyeni. Ngibona uKristu lapha esiba lama vows. Kuyini esikuzwisa khona lapha? Yes, uKristu kasitshisodwa sithenjisiwe ukuthi kuyaphetha ngayiphi indlela lapha azasirayatsho ama vows. Njengomuntu nxa kuchadwa lapha uyathembisa ebuhleni lefubini ngizabe ngila. uKristu uyasithembisa ukuthi uzabe lathi uthi yena loba lingena emlilweni kumbe liqhuma emanzini ngizakube ngilani. Igama lakhe kuthiwa uJesu God Emmanuel ukuthi inkosi lathi ulathi izikhathi zonke. So ngathi ezinye zezithembiso zakhona yikuthi ulathi uyasithwalela imithwalo kubuye kulokho akwathintwa lapha umhlobo wami ukuthi uyaprovide uyasithwalela akasithi sisodwa. Esinye isithembiso nyabonga amaforo nxa ukhuluma so ngama-vows esiwenzayo mina lomhlanga emtshadweni. Ngicabanga indaba ekumaHebheru 6 ivesi 13 ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wenza isithembiso
and walenza isithembiso ukuthi wafunga ngaye ukuthi ibandla leluzalihlenga. Uma futhi kwakhuluma ngokuthi uNkulunkulu kukhona azasinika khona ngale ibandla selipresentwa kuKristu, nguye uKristu lingela sici. So ngiyakundaba yesalvation ukuthi uNkulunkulu wenze konke. Yikho indaba leyi umfanekiso esiwulethele lapha kuthiwe uKristu nguye umyeni, nguye osithandileyo, nguye obhadala inhlawulo, nguye osihlambululileyo. So into yonke ngekaKristu yikho imbisela kusithembiso asenzayo uNkulunkulu esokuhlenga umuntu ukuthi ngilesithembiso, ngilevow yokuthi ngami umhlaba ngizawuhlenga. Injongo yakhe ubona sihlambulule ngoverse 27 ukuthi sibe njani, sime njani ekugcineni kwangikhona konke. Siphelele singela chatha. Yes, ukuze ayesethula singela sici. Yes. Angeke ngikhangele lapha. uKristu umlungisa njani umakoti wakhe olebandla sesekuthintile lokho yela sikweqe akungikhangelele u1 Corinthians 11 verse 1 to siya ku4. Second Corinthians verse 11 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4. 11 yes. Verse 1 to 4. Yes. 2 Corinthians chapter 11 verse 1. Ngithemba lizabekezelela okuncane obuthutha bami, kodwa livele selikwenza lokho. Mina ngilobukhwele ngani ngobukhwele bokukholwa. Ngathembisa ukulendisela endodeni eyodwa uKristu ukuze ngilethule kuyo liyintombi epheleleyo. Cina kubani? Ku4. Kodwa ngiyesaba ukuthi njengo-Eva owakhohliswa yibuqili benyoka, izingqondo zenu zingaphanjulwa kancane ekuzinikeleni kwenu kuKristu okuqotho lokungelasici. Ake sikhangele uPaul usebenzisa njani umzekeliso wezinto ebesenziwa emithadweni wasendulo, kwakusenziwa emithadweni wasendulo, ukuncenga amaKristu aseKorinte na kwethulwa ngaphi lokhu na nxa besilalele incwadi yabaseKorinte besibili 11 ivesi ka1 kusiya ku4. Kuyini esikutholayo? Esikutholayo yikuthi uPaul uyabuya asebenzisa ababekujwayela imithado yasendulo. Okwakusenzakala emithadweni yasendulo ePalestine ababekwenza kwakulokuthiwa yibetrothal, esingakuthi ye-engagement khathesi, ukuthi umyeni uzabuya a-engage umuntu athi lo ngizabuya ngizomthatha abe sephawulwa. Yikho kanye okwakwenziwe uMaria nguJosepha uzalwa uJesu. Now nxa kwakunjalo kuthiwa kwakufana xathu, kwakuphose kube seduze vele lo mthatho. Nxa wawuzayiphula lesi sifungo wawuthathwa njengomuntu owephule isifungo somthatho. So kube njalo alethe ngendlela yasendulo kwakusithi nxa kwenzile umthatho wawuthatha ebesebuya umuntu ezocela esezothatha umakoti wakhe. Esezothatha wayefika kuchadwe kwenziwe idili. Lalingathatha iviki selenziwe idili leli. Umyeni wayesuka njalo ayelungisa indawo. Esingathi yakuthola even kuJohane ngo14 uJesu sithi ngiyasuka la ngizalungisa indawo kuze lapho ngikhona la ndibe khona. Ahambe labakhaphi bakhe akade bemncedisa laba ayelungisa indawo. Kwakufika kwakhiwe lapho bazaba khona lo makoti indlu yabo yokuhlala. Abe sebuya kube lelinye idili lokuthatha lokuzobutha umakoti ahambe laye emzini wabo la. So kwakulezigaba ezithile ngoba abantu babekwazi bekuzwisisa. Abe sekusebenzisa uPaul ukuthi bazwisise ucebo lwesindiso. La lokho uJesu njani ayizasenzela khona. Khepha lokho kusetshenziswa ukuthini? Uthi bandla lingumlobokazi. Yiyo indlela ayekusebenzisa ngayo ukuthi kufinyelele kuzwakale kuhlale engqondweni amaqiniso awezulu. Ngizaqina ngalokho khona lokho kwakusetshenziswa kakhulu ukuthi uzwisise
le jealousy ayisiba khona ubukhwele babusiba khona phakathi kukababa lo mama nxa kungaba khona okwenzakalayo kwakusiba buhlungu ngaleyo ndlela so sikuzwisiseni balaleli uthi uNkulunkulu uzwani nxa sihlamuka kumbe sisenza siziphilela alright okay uNkulunkulu uzwani ukhona engakungeza kulapha nananzelela ukuthi ukwenzile konke ukubana njengebandla lakhe asipresente singela sici ungananzelela khathesi uJesu esendaweni engcwele esincengela ukuthi isithembiso lesu uyasigcwalisa ethi whatever cost okungaka ukuthi isipindo kumele sibe laso njengamaKristu ukuthi lo oqale umsebenzi omuhle kithi uzawuphuchisa uyabona umtshado mfundisi ngenye into yokuthi singakhuluma ngayo abanye vele sebengahle batshintshe ngemtshado esake siyibone ukuthi engcese ungarojwa but lapha sithola ukuthi othembisileyo wethembekile yes kanti yona imtshado yasendulo yayiqala nini iyephetha nini ukhuluma ngomtshado iviki yayiqale kusuku ntambama uphutshe uthathe iviki ePalestine babele imtshado yabo yayisiba njalo Awusifundele uverse 28 lo 30 verse 28 kusiya ku 30 ngayona le ndlela amadoda kumele abathande omkawo njengemzimba yawo lo othanda umfazi wakhe uyazithanda velo kakho owake wazonda umzimba wakhe kodwa unika ukudla awulondoloze njengokwenziwa nguKristu ebandleni ngoba thina siyizitho zomzimba wakhe maforo nakamakhiyela lapha ngicela ukuzibhoboza ufuna ukubona igazi lakho ngiyeza ubuhlungu ivesi le ithena lamhlanje iphezulu kwabo ithena madoda akulandoda eyathanda umzimba wayo eyazonda umzimba wayo actually siyawonakakela ngithi udaba bani uPaul akhuthaza ngalo kubana obaba bathande amakhosikazi abo na mana ke ngikhangele ngawo mfundisi liyakelizwe inkulumo yabomama ethi sendlalela abantu ababi iyabe ivela phi inkulumo yona le inkulumo le imfundisi omama abaningi badlula phakathi kochuko olumangalisayo kubomkabo iningi kalikhuluma omama enguzwisisa ngomuntu ongumama izikhathi eziningi uyavuka anti kuyathwa abadala nxa bekulayo ukuthi ungahambi uzembula amakhwapha so iabuse abadlula kiyo bayayembesa bafele ngaphakathi yikho kubobaba yikho ku-context leyo ubaba engeke azilimaze azibhoboze so omama kuningi abakwembesileyo abadlula kikho uchuku so ngizwisisa ukuthi ilona le ivesi incedisa ukuthi ezimulini bekufanele ukuthi ngabe into ye-abuse ngoba nxa uzwisisa mfundisi ukuthi umkakho inyama yakho yes yikho kulethwa ku-extent enjalo kodwa omama bayachaywa omama bayahlukuluzwa even emotionally kodwa bakugobile mina ngiyacabanga ukuthi ngenza statistics zabomama balama BP eyabomama leyabobaba omama enxa ingabaphezulu so umlobo yasilethela khona lapha ukuthi ukuchaywa kwabomama ukuabuzwa kwabo loba ngayiphi indlela bekumele ukuthi ngabo baba bekumele siyifunde kuhle ivesi le sibe sesiphathomi kethu njengoba besingaziphatha thina nxa kufanele ngidle mfundisi ngike ngezwa omnye umama esithi ulobaba obuya lesitshebo isitshebo sakhona ngesakhe yedwa kulabantwana esikababa so ngamanye izistress kunjalo so ucabanga ukuthi inhloko enjani ngoba kuthiwe lapha kumele amuphu akula muntu ongazincicha ukudla akula muntu ongazithi kodwa ngenxa ukuthi ubaba uyabebona umama engolunye ulutho uyakhetha ukuthi amnciche amhlukuluze amchaye ona lamazwi akhulunywa nguPaul kungenxa yani owakhuluma okwakusenza njana ukukhuluma kwathesi lokwezolo sokuhlukanisa njani
angikwazi kumbe ngizaphendula kuhle but ngicabanga ukuthi ibandla likaNkulunkulu sike sakhuluma ukuthi imuli lenza yini kuma-foro le Okay. uthi ayiphendule imuli mfundisi yiyo ebumba ibandla likaNkulunkulu so nxa vele emulini kungahlalisekanga ibandla kalisoze lihlaliseke so mina ngiyakuzwisisa ukuthi lapho uNkulunkulu asibizela khona yikuthula lothando lokunanzelelana omunye lomunye njengoba uKristu wabona yena kungcono ibandla lisindiswe kulokuthi yena ahlale esihlalweni sobukhosi akhonzwe so ngicabanga ukuthi ungqonde njalo ingaba kithi emulini kibo baba labomama ubudlelwano bethu bekuzaba buhle kodwa hayi ama-abuse lokuchaywa umpostoli Paul uNkulunkulu uyakukhuza asiziphatheni bobaba asiphatheni omkethu njengendlela ebesizaphatha ngayo eyethu imizimba. Siyabonga okuzwa okutshiwo Mrs. ukuthi bobaba hayi kasibaphatheni kahle abesifazana amakhosikazi ethu njengendlela esiphatha ngayo ini emzimba yethu. Bengithe mina umafuluza akasichasisele ngamafitshane ukuthi okwenza uPaul wakhipha amagama anje wayeboneni. Kuthiwa endulo ikakhulu izizwe lezi ama-Latin, the Greco, ama-Roma nama-Greki aleso sikhathi indlela okwakuphilwa ngayo umama wayinjengempahla yalapha ekhaya labantwana lezinceko engela malungelo wayengashayo discipline esibili aqonda umama njengosolobhonda umama ngoba nxa wayengabulawa ekuthiwa kwakuma-rights kababa wayengazidefend ukuthi okwenze ngamenza so yikuthi ubenze so wenza so wenza so uPaul uletha i-ideal ekuyathintwa kumama lapho umhlanga ukuthi hayi uNkulunkulu uthi wayebadalile beyikha uyazi ngangithi mfundisi lokho esikugijimisa uze women's rights wathi ukuthi abazwanga iBhayibheli lithi vele besilingana silama roles achiyeneyo yikuthi uhluphe sesilalo mama bafuna ukuthatha indawo yabo baba mama kube le confusion so indaba leyi yokuzehlisa ngoba yona li abuse khathesi even ama statistics akuyachana bakithi lapho baba bayathela amafutha kube ngokunye khathesi ivula lo baba khathesi bangakusotha kuhle uyareporta kubani nomnye wa report emapoliseni ukuthi abasebenzana uyachikhomana R1 emkhathi andibazokhuluma njalo so just imagine le nhlolo ukuthi ngichayiwe ngabika kubani uJesu isikhuza ukuthi kungachaywana singa-abusana so lathi ngiyakuthi uyangibuyisela ukuthi amadoda labomama esiphambanweni i-abuse baba baphathani kahle bani omngeni lani bomama lingabahlukuluzi emoyeni wabo lize libachisela ngamafutha ikakhulu ufundise emumweni lapho imthetho ingane ivikela kakhulu omama sesithatha sikuse kuma-extremes ukuthi loba ngingayenzani umthetho yethu ingani i-protected thina so umlobo lethi balance ukuthi kakube khona ikwethe omunye zehliseni omunye komunye so yimi lo baba umhlanga sisindawo ngicabanga ukuthi ukhuluma into eqhakathekile kakhulu ukuthi lo mthetho wakithi kawuzamana ufake into yonke esilinganisweni kunjalo ongakhangela girl child ngelimi lwalamhlanje ungasakhangelwa lalo mntwana yikupheka futhi ubhinya umntwana ongumfana ngoba ngaswela umuntu omnakayo akuyalimala kanti ke futhi obaba kabayichinto ukuthi owesifazana ulengiswa ngentonga hayi kulapho engithi khona kusibonelo sami kumadoda sokuthanda omngabo kuyini okumele bakwenze phezulu kokuthanda okohlukeko lokwenza kwabantu besikhathi sikaPaul kuyini njengamadoda esiKristu okumele sikwenze kuphathweni kwamakhosikazi okohlukileyo lo muntu ongamaziyo uNkulunkulu akutsho maforo ukutshela amadoda angamaKristu ukuthi hayi ukuze ubona ukuthi uyindoda engumKristu umama uphatha njani madoda kukhangelelwe ukuthi sithande omkethu ngokuthiwa yi-sacrificial love kuthiwa njengalokho uKristu wakwenzayo okukuzidela number 1 uyazi kuyasukela uyazi indaba leyo kuthiwa yi-lion's share
Yazi ungabona kuthiwa umuntu eselwela lokho kuthintwa umhlanga ukuthi ukudla imemele ngiqale ngidle. Kuthi ukuthi awuprovide ngokweneleyo. Provide wonke umuntu adle okweneleyo. Let's sacrifice. Uqanda kunje mbona ukuthi lo sembethe. Uchisa ngile umbrella hayi lawe uyacover. And unakekele usacrifice kuthiwa uJesu wathatha yena wayengena endaweni yethu angithi phela singenza njalo lasebantwaneni sibanakekele singabathukuthelisi njengamadoda singangena endaweni yona le sifuze uKristu kuza kuba kuhle ngani ngoba mfundisi Mlilo ivangela lihambi sibachumayeza njani abantu besibona singobhinya siyizikliwi singama monsters ezindlini zethu asifundeni izihlobo ezithandekayo ezindlini badala benkonzo umama kachaywa kunzima laba abuya kuthiwa ubulawa lizinyo kanti uchaye umdala wenkonzo kukunzima okwenzakala asifundeni ukuthandana abantu sibanakeke kungangcono uswele yi sacrifice kuswele wena kungakhanyi ukhavile singakhulumi kubi singapopotelani kungashawu uyazi kwesinye isikhathi kulokuthiwa yi-emotional abuse abanye abachayi kodwa la emlonyeni khona lapha nje akutshela libe linye akulimaze so asibuthaneni sithanda njengoKristu ngendlela enza ngalo lizabona siza kukhula kuba ngcono ukuthi dlwe la kulaba abanye njani kade kungakhanyi ukuthi kwenzakalani siyabonga kakhulu engakukhuthaza njana uchilo ukuthi umbuzo ukhanya ukuthi kumele sahluke njani nxa sekhonza uNkulunkulu kwesinye isikhathi uma uyagula la sumthatha umsa kwabakibo kanti wena wafunga ngathi sisehlonso njani yekufa umncedise umphekele ungafuni ukuthi umama egula etatsale kaye kuphekela wena ophilileyo ngokunye singakwenza kambe ngabe sokwehlisile hayi ake ngikhangele uverse 24 kaGenesis chapter 2 yes verse 24 yes ngaleso sizathu indoda izadela uyise lonina imanyane lomkayo bona babe nyamanye indoda lomkayo babehambaze bengelazo inhloni sicine ku 24 hayi mana ku 24 kathesi amagama wabala lapha athi ngaleso sizathu ungaleso sizathu utsho ukuthi kukhona okwekwenzakala ngaphambi kwale inkulumo eka verse 24 ethena ngakho ke indoda yakushiya uyise lonina inamathele kumkabe esibanjani nyamanye kukwenzakalani kulodaba bani olwakhulunywa ngaphambili lapha kule sokufundayo kule imbali kaGenesis chapter 2 iverse usiyafika ku 24 sukela ku verse 15 kule mbali bani siyambona uJehova edala ngensuku ezisithupha yes iBhayibheli ithi verse 2 wasedala umuntu impikisho oconjwayo ukuthi wathi esedala okunye konke kwakuhamba ngababili right uAdamu eyedwa uNkulunkulu wasesithi hayi akulunganga ukuthi uAdam abe njani bakithi abe yedwa ake ngimenzele ngimdalele umsizi wakhe ukuthi wamthatha embanjeni lapha right eceleni okwathintwana not ekhanda awukho ekhanda mama not enyaweni awukho enyaweni wamthatha embanjeni lapha wasembumba uEva uthe papa uAdam kuthiwa uNkulunkulu wamphathela ubani uEva lokhu uqatheke kakhulu ukuthi sikuzwisise uAdam wayengekho uEva idalwa kuthiwa walala ukuthi wamlalisa uNkulunkulu kazange abone ngabe wabona enxenyathi umuntu kwami lokho ngikwazi ukuthi kwathathwa ngimcithi enza ngisothe so ngabonanga wasephathela ngasa sidalo esifazana nalokho sasikhona umuntu lokho siwazi lamabhathani okuhlaba la so wasemphathela umsizi wakhe uAdam uthi lithambo lani amathambo inyama yakhe uyaze wamjabulela angithi phela ngaleso sizathu kuthiwa uyakusuka achiya abakibo uNkulunkulu ethu njalo akulamzali lapho khona uNkulunkulu yahlayeleke yazi uhluphe silalo mnali lapha silabantu abangachiyanga kuthiwa you live uchiye and live unamathele
ibali lisetshenziswe lesihebheru livu akungitshele khonapho khona kule ngozi bani yokungachiyi wesilisa lowesifazana. Anti uyabona nxa sihlanganiswa la sesinyamanye sobabili. Nxa ngingachiyanga sesizinyama ezingane. Ngazo into kuyezwakala lokho sembuyela labana sembuyela lapha. Nxa sesibuya la lezinye izinqumo esifuna ukuzenza nxa sesinyamanye uzabona ukuthi konke lokade sikutsho even ngigula nxa lo egula lami ngiyagula. Nxa lo ethwele nzima nxa kuyikuthi sibuye sabutha konke kuba nzima. Uzabona kulezinkulumo eziba khona emshadweni uze ngayithi sasenza so usuchile lalwana wachiya sesikhuluma okwala sesiqala kutsha singenza njalo kuba kuhle lathi bazali esilaleleyo asivumeni ukuchiywa kulabantu bathandekayo ikakhulu wothi ngikhale kumama laba bazaba ngumamazala kwakusasa. Kulabantu abathi ngikhumbula umuntu omunye wathana senze ngasuka emendweni. Umkami wahamba wasebenzela wasebenzele UK wasebenza kweliphilizwe. Wathumela impahla abese njalo umama sihlala le yakhela pha eceleni wathi ngihambise okwenda mama uzokoncane. Umntana enkosi wabethwala impahlana ezithize siyanika ubani umama onenazala. Wahla umjikijele ebusweni wathi yikho ongiphani khonke kungaka. Umntana wami lo owalala 9 months lapha esiswini waba umsindo yimi senginikwa nguwe wena umuntu wakuza. Siyiphatha njani le ndaba yokuchiya ukuze umuzi wakheke? I think umfundisi okusilimaza kakhulu isintu sethu. Vele sikhulele emumweni onjalo ukuthi anti mina ngiye kwenda sifike sihlale phakathi komuzi omkhulu. So la nxa kuthunyezwa ngiphila phansi kwalowo mthetho silokho singaba khona. Kodwa icebo likaNkulunkulu belisithi yimulentsha esungulwayo. So mbone ngani kuyabe kunzima khona phana ukuadjusta lokwamukela indlela kaNkulunkulu yokwakha imishado. Vele mfundisi akuvumi ukuthi omama ababili basheye ikhichi. Kunzima yikho kuthiwa lowana kasale lekhichi lakhe lo wazocandela ikhichi. Kunzima vele esintwini yikho bekuletha uthuthuva kumuli entsha ebunjwayo. Mina nginanzelela ukuthi ekubhalanseni lapha ngiyambona abanye izikhathi eziningi sile challenge labantu abathi bangabala amavesi baphume lokunye okungayisikho. Ngiyambona abanye bengasanakekela abazali babo bese besithi bona hayi mina ngingale sinyamanye lo mkami. But nanzelela ukuthi iBhayibheli liyakuveza ukuthi abazali bethu siyala sibathanda kodwa siqhakathekise omkethu njengoKristu waqhakathekisa ibandla lakhe. Siyabonga uyakuveza soba ukuthi hayi la nxa kunjalo awutsho ukuthi balahleni abazali. Kutsho ukuthi hamba lehlale lodwa phela khona libancise lapha njani esehlala khona. Kodwa uyathola umunye umuntu ujaha nxa uthana chiya ama decisions izinqumo zakhe zonke akazenze lo mkakhe. Ufunda ukuza konina koqala. Labo dadewabo. Yiluhlupho esibalalo. So asichiyeni siqale kutsha lizabona kuzasikambela kuhle. Lawe uyabona nozi nxa usuthethwe yamukela laba abo izihlobo zomkakho njengezihlobo zakho. Ubathathe ngabazali bakho. Indlela obuthatha ngayo abazali bakho uzabanakekela. Yikho ungasokubone phela omama bayawenzela okunye. Ziphuma imali ziloko ziphuma ukuthi hayi azibonga lezi zithi phela umama yakwanisa ukuyikhipha imali kusale kubalance. Thina siyakuhluleka lo. Ubone vele ungaboni lutho kodwa ngomoya omuhle kaziphume ngothando sisiya ngale sisiya ngale. Lizabona kuyasakhela yikho lapha kuthiwa okukhangeleleyo umshado ngesiKristu kumbe ngendlela uNkulunkulu abefuna ngayo. Singalandela yena le mfundisi okuthiwa yinyamanye imodeli le eyakhulunywa nguNkulunkulu. Kutshone khona ukuba nyamanye. Uthi libambane okunjani?
vela nto uthethwe la Yeah. sinyamanye akuzwayo imekho enguzwayo andakizwe laphana indaba yakho umama uyagula sokuthiwa umuntu alala athi hayi umama sithona sithumela imali sokuthiwa le kwelikade hayi sokuthiwa kanti umama uphi sesekhaya ukuthi hayi siya kumama wakho sokuphapha nxa sokungowakho umzali sokumele kumgijima awuzwisisanga ukuthi sinyamanye ngaphandle ngahleka nje omunye umfundisi omdala umama uza kimi uthena mntanami Mlilo phela mina nxa ngigula unyoko uyihlo hayi uyambona ukuthi hayi kula inkinga kangako kodwa imoto ingafa uyambona la esegula indaba engaguli ncane sengigula manje wayekhona ecela mntana phela nazi bani uyakwazi ukuthi imoto ingagula senze nhlupheka kakhulu ukuthi wena ungagula ngizawuhambisa ngaleso yazi esingakwenza sigqiba lapha mfundisi yindaba ngibona ilanguage ngibona kwesinye isikhathi nxa ngumamazala ilanguage yona lo ngumamazala lo ngubabazala ngicabanga ukuthi kayike ife ubaba ngubaba umama ngubaba izasincedise ekukhulumeni lobu uveza abantu lo nguba manje nxa usithi lo ngubaba ubaba kaNkosikazi anomuntu ufuqela khatshana lo ngibona ngathi singakwakha njengamaKristu ngabazali bethu laba sikuphathe ngayo nalendlela ngibona ngani kuzasenzela kahle kuyadiliza imntu anti imizamo yonke leyo ukuthi sizama ukuthi sidilize kuvele ukuthi lapha sokunjani sesinyamanye nguyonzalayo ake ngikhangele lo mbuzo esingakavali ilokhuzeni yethu lapha ukuthi umtshado omele uphathwe njani umuntu engakawi kambe ukuhlangana emacansini yikho silikwenza ukuthi ube ngobusayo omunye na kwakunganjalo cansi uNkulunkulu wayelidalile vele kungakabi singakabi ngoba kulama extremes amabili abanye bacanga ukuthi isizathu sokuwa kumbe kunjani uNkulunkulu wayekudalile kwabachadileyo not ukuthi omunye abuse omunye kwakulungiselwe bonke ba benefit uyazi uNkulunkulu uyasithanda and wayekudalile ukuthi sonke sithole intokozo kwabachadileyo kuselaphe omunye ukubusa ayisontonga yokubusa futhi ayisiyo ukuthi uthathe kuchawe ngama-sanctions ngoba ufuna okuthile hayi bekunganjalo uNkulunkulu besidale kuyikuthi konke kulethe udumo ongasifinqela ke uverse 33 lo verse 32 oveza imfihlakalo lo verse 33 lapho exwayisa uPaul ngokuphathana emtshadweni ususikhulekele njalo siyabonga imfihlakalo elethwa nguApostoli Paul ngesibonelo somtshado kuyimfihlakalo yobudlelwano obukhona uKristu alabo lebandla lakhe sithi jealous uthando isacrifice uNkulunkulu alayo ukuze ibandla lakhe ekupheleni ayihlala liphakade so uNkulunkulu kasisize ngomfanekiso wonalo lezi imuli zethu kaselatshweni siphile ngothando silungeleni inkosi ezayo masinyane asikhuleke nini baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini kalidunyiswa ibizo lakho ngenxa yesiphambano sibonga ukuthi esiphambanweni the ground is level uthando sithande ngalo yilo esiludingayo ukuthi siluthephe from wena mthombo wothando bese sithandana thina labomkethu sizehlisa omunye komunye ukuze umhlaba ubekwazi ukuthi thina singabalandeli bakho phile ezimulini zethu ubusozihlambululela ibandla lakho ulilungiselele ukuza kwakho kwesibili ngayo uJesu inkosi amen amen